ubona fungo yekhala ngalo ufuna ukuphuma umzalwane wokusiza ungayi wena ngoba udlala ukholo lemitho sa8 amen ngoka John 14 icela ukudlula abafundisi engidlule mina ngiyebifandla lokho eNkulunkulu ngicela phakamise olana uyenza umuntu othize ukuthi nje kwenzeka into ngulayo kuzothiwa nje kulisazi ngicela phakamise osela nje kwenziwe ukuthi wena wathi ngempela phela ule passport nje awusayi ngempela yozile spy passport ngicela phakamise akekho phamsana ukube khona phamisile ngizothi ongayo umuntu bethe hayi mina ngoba bonke abantu abaphushwe umoya ingcwele ukuthi babila wabaphushwa umoya ingcwele ngendlela ukuthi kwi-science kuno force of gravity, physical science, force of gravity, force of friction, nasebandleni kune force of love. Uthando nje lwenza ukuthi mina ngithuka sengena ibhoda gate sawube ngoba ufibhazi ngicula iculo mina ezifi sikhona ngafikhona. Force of spiritual, kune force of love. Ngesikhathi physical science lapha kune force of gravity whatever, no force of friction, no force of anyazi into noma ngazi ifundi kakhulu physical science. Kodwa ngiyazi kodwa nabe sekholweni kodwa the force actually force of love. And abazona abaningi abazeka phambili bayishithile lo ndaba force of love. Uthi kufanele sithandane. Uthando lusibekela izolili. Amen. Ngicela siyekele lazwi egameni lenkosi. Mhlawumbe kwangizokhohlwa lokho. Ngicela Bishop Mtholo nosisi wami liphaka. Bayazi abantu phela ukuthi ngithanda phaka. Mhlawumbe ngikho ngibafeyise. Ngibafeyise egameni lenkosi. Nithi sona ngani kodwa simbona. Amen. Bazalwane ngilokusho esikeni lokuba uBishop. Amen. Umfowethu nodadewethu enkosini. Kwaze badlula kodwa kusemdinini yethu uma kushadiswa nani ingane ziyala exif ezithi sonke phela. Recently ngibonile ukuthi sihamba nabo yonke indawo. Hayi bephelezela beyosebenza futhi omunyaka bafikele umfundisi uBishop Mkhulu ozoshumayela la eCape Town ashumayela waze usisi wami umfundisi uGugu uPastor G amen waze wasidela idumiso leliculo nje liculwa eSouth Africa la lokugcina ikhobi lakho mozoyela ngamanye amazwi ukuza kwabo akubone lokuthi ake sibone into yophelela lapha bathi siyabona ukuthi kunenhlasi ekhona eChurch of God kithi la sikhona bekufanele siphakamise izandla sithi nathi sikhona ekuthenini so ngiyabonga kodwa nalapha athenge imali yabo naseCapitani naseCapitani yobazosikhambe ezoSharePort chief so ngizama ukuthi ngibonge egameni lebandla amen uBishop lo shuthi ngamanye amazwi ngathi uMbishop lo muntu bathi bangaphansi kwezinsuku bangaphansi kokuthi befike enkozweni kaThixo esifuna ukuthi bakwenze namanje sicela abasidele uBishop Mkhulu ubabishop wakwenza lokho wawabona lokho umuntu uzothi ngicela ukwenza lokho uma ngazi ngeSecond Joseph kuthiwa kodwa ngenxa yokuthi ingane zabe ekhaya ababuzo kanje umusho njalo uBishop siyakwenza lokho so ke ngicela ukuthi kulezi insuku masihamba nabo njengamanje sibakhulekele kakhulu ukuthi i-role uNkulunkulu ayenzayo ebandleni bayizisise. Don't ask questions. Adinga thina njengama-leaders of-questions. So ibandla alihlale ngedolo likhuleke ngoba ninemzwa nembuzo bazalwane engeke wazi ukuyiphendula wavela esiketeni. So bengithi abaphakame bonke kodwa seKapitani kuningi into abasizela yona seKapitani behlelela yona safika sesisekhaya le ukuthi ihambe egameni
So ngithi angibonge ngane zawethu niqhubeke ningihloniphe anjilo uNkulunkulu awenze umsebenzi endaweni amen. Akukho la bethemba family problem so that so one siyangena kodwa bethu masike akukho la asekhosweni nje kuphela wawa uzwa asingayona zonke yes I think this that is supported tension egameni kuzo mina ngithokozile ngabo akusozo ngifuna ukubuza ukuthi konje bishop lokuze uyanina ebandleni ngalena nekuza ambuzi uzobuzelana engibusisela so ngijabule lapho zalana ngoba sengizama ukunqamulela into eningi nje ikhona kodwa nje siyabonga uNkulunkulu uzoba nathi ngibonge sekufazeni bazalwane ngoba amaswati neSouth Africa ezabazalwane ngiyabonga mhlawumbe okunye ngicela ukusho ukufundela izwi ngicela ukuthabeka uphakama abazali bathabeka abaphakama abakhona abazali bathabeka abakhona ngicela abaphakama enye into bazalwane engenza ngibe ngezinsuku yabazalwane bashaya ihlombe bazalwane invite bona bengasho uma nje ngithola ithuba ngizolo emesalini angivasha tabeka ngikhuluma nomntana ngiyinvite mina bazalwane ake ngithole nje ithuba uma nisethelwe nje nivele nekadabeka nifike ubona umnandi lapha tabeka yonke into yenziwa for a reason yonke into yenzekayo uJehova yenza for a reason ubumnandi okadaleka manje angiboni besofika ezimo ubumnandi kuba kwenzeka ngalokwenzeka andimkhulu wami ukushoke ngiyabikela mkhulu wami ushoke egameni lenkosi ukuthi into ezingikhoda ukuthi ngiyakhala so ukujela baba personally ezongikhulekela endweni enkathi ukhulela ubuthongo wami kodwa kazi yena amen afika ehlale nathi eMaritzburg ifiko asuke lapho ehlale endweni ifiko kanti ukhulekela ukuthi sibila so ngiyabonga somkhanda into eyizila uNkulunkulu ukhuluma simlalele asimlalele singalokho sithi bazothini konje abanayo imali nje yabo abanayo imali nabo abanayo imali sasishe sabusela isibusisi bomlalela uNkulunkulu isibusisa singaka abasithola ngalo yaba ekubashona lo ayesho ethi nje kulungile noma afike eSwatini ona thatha ipassport thatha babshop wayesiphothi lethala njalo egameni lenkosi so ke siyabonga kakhulu sengidlulile lapho bazalwane ngicela u14 ngithembe ngizwa ngoba kuyiqala ukushilo noma uBishop ushilo noma ukumbi ukushilo lokho lento namhlanje na uma uyibheka ikhuluma ngothando ngase ngithi Nkosi yami uthando futhi bakhothe uJohn uthando ngase ngithi mina uma uphethe uthando kunokudwalo nomsiswalo obizwa ngokuthula ya uyabona labantu banejiyelelo wama nothando banokuthula lapho nothando khona vele yonke into yabo nobona abantu ungabhakaphi ngalothando so ke ngase ngithi kulungile bokunjalo wena usigameke ngivele ngasekubambisana ukukhuluma ngothando ngicela ukufundela kwaJohn 14 sifule verse 27 ayiyena yedwa bazalwane imayisikhathi akuyena yedwa amen verse 27 ukaJohn 14 verse 27 amen yo amen omunye lofikeleli ngathi simthume Samuel amen uyathiwe usereport ukwenze kahle umsebenzi amen it's duty to self ithembu lakho sonke yes ukuthula ngikushiya kimina ukuthula ngikushiya kimina ukuthula kwami nginipha khona akubona nje ukuthi ukuthula ngiyakushiya kimina ngoba umuntu oshile ubuya sothatha
Sengiyaqhasa-ke manje ukuthi mina njengoba nje lokuthula ngikushiya kunina nje ngiyanipha ngamazi angi-expect ukuthi kube kuye kuse kumina ngiyanipha lokuthula. No. Ukuthula ngikushiya kunina. Ukuthula ngikushiya kunina. Yes. Ukuthula kwami nginipha khona. Ngiyanipha. Ngoba kushile ngoba ngibuye ukuthi leyo yami akade ngishile bayithi sekhona yini ngiyithathe. Lokuthula ngilipha kona so-ke ngikushiya kunina nje futhi angisezobuye kuphule back ngilipha kona. Uma ngilipha kona lokuthula ngikuphela ukuthi ungabuyi ulethe kumina uyisala uyathatha udlala ngabo udlala ngabo kodwa mina ngisafuna ngoba uyisala kumina uzoyitika kumina lokuthula ngoba lokuthula ukuphila kwena. Uma mina ngizokuvumela ukuyisa mina okuthula nosendakuphila ngoba ukuthula ukuphila phakathi. So ngiyakupha ngiyakunishiya mina ngiyakupha angikulindile bheki wena uyakuthatha lokuthatha okwakho ngikupha ungacelanga ngoba yento ezophilisa le into ezophilisa ngikunika yona uyithanda ungayithandi sekukwena ukuthi uyilahle kodwa mina anginalo icala ngoba ngishiye nabo uJesu wahamba amazwi. So uma wena sekumnikezile ungacelanga kuphela kodwa mina ngibonile ukuthi uzophiliswa yibona ngikunikeza bona ukucelanga sekuwena ukuthi udlala ngabo noma uyaqina yini ngoba uzokudinga kuphila. Kodwa mina sengishiyo ngiyakupha uzocabanga ukuthi uma uqala ukuthula uzobetha ngoba uzoqala ukuthula uma nginikeze bona wasukulahla ungakusebenzeli ngabe ngolo ulinde klaro ukuthi yakusebenzela ngizobulahla ngoba ukuthula ukodwa nje kuyimpendulo eningi ngizaba lona ngeke ngangizwe nje abazalwane bathi benze ukuthula kodwa bafuna ukuyiphendulela futhi. Ukuthula ngipha kona ukuthula ngishanila ngiyathatha noma ngithathi okwenu kodwa mina ngiyakunikeza ngoba uzokudinga for impilo. Impilo yakho ngiyiphelele ngiyekuthula so-ke kukwena uku-abuse ukuthula enginikeza bona noma ukulahle kodwa mina angizakufuni ngoba ngikufunela wena. Kuyithuthi yami ngiyongehla emazulwini nganqamula amafu ngeza la emhlabeni sengiphele kuba ngishiye nabo ukuthula. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Nakho-ke ucabanga ukuthi lento enginikeza yona iyinto ongayifuna ukubani wrong. Ngikunikeza into precious into engajwayelekile ngamazwi okuthula akubona lokhu okucabanga ulila emhlabeni ukuthula eqhamuka nawo baba ezulwini ukuthi uzophila ngabo. So akufani-ke lokupha kwami nokwezwe lokho kodwa lokhu uspecial u-unique u-precious ukuze wena uzophila. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Yes. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki ingesabi. Uma usuphiwa ukuthula akubona kwakho abanga ukuthi konje njengoba ngipha nje ulindele yini engithele. uNkulunkulu wethu bekunikeza akalindele ukuthi ngithele. Ukupha kwami akufani nokwezwe. Ingakho inhliziyo yakho kufanele ngalokho ibambiyeka imfamfathi ithi kodwa ngikupha unconditionally. Awekho ama-conditions okupha lolu thando. Awekho ama-conditions okupha lokuthula.
Lokuthula ikona kufanele ukugobhoza nasemndenini wakho. Uzungena endlini ekholwa ukuzwe ikona ukugobhoza. Ungathi ungena endlini ekholwa engathi ungafihla abantu ohamba nabo ukuthi lo mzalo ukwenza naye. Engathi ungikhoba kunibani. Ngoba usethe nje bingelele nje wambona. Mhlawumbe uthe usafika nje wenza indlela yakhe ngengane yakhe. Udala ikhathi ngekholwa ingane. Sinende ethize ukuthethisa ingane. Awuyithethisa ngathi nje thini ingane. Ngoba awuyithethisa ukuyifundisa. Kodwa manje uzoyithethisa ngathi uhlethile. Usengathi ungathi mawusufika la uthi ayiyeke khona lo uthi ubesa cabanga ukujula thile. Kanti usukwenzela ukuzalwa lokudala. Ebesa cabanga. Ngenxa yokuthi uyabona la ekhaya akuthula. Ukuthula kukodwa nothando kuyimpendulo enkulu eyinkinga esibheke. Kodwa thina njengamakholwa wesikhathi siyakandamanya sithatha kadingana. Nithi izwi-ke akufani nokuphawezwe lokubhabhaka. Lokuthula lo akona lo wena ungafaka esikhaleni ucabanga ukuthi konje lokuthula komsizana. Kodwa nje ngoba ukuthula okufanele uvule iminyango evaliwe. Baze babuze ukuthi kodwa yini ungathethe ke angathetha ngempela. Kodwa uthethi ngendlela yabantu ngenxa ukuthi uyokuthula wena. Uthetha evumbini lakho uthi inkosi ngenzeni ukuthi ungihlaze leswe. Yona mkhuleko uThesta. Sengibili. Uma umzalwane ngempela uzazi abantu uzazi ukukhuluma ukutendela. Umuzazi ukutendela do it. Kodwa mabe uzazi ukuthi uyakholwa ngempela. Awungathi abantu umuntu usahamba umfaka umsapho sakhe. Uzofaka ngempela. Uma uthi uyakholwa ngempela. Ngaphandle vele ukukholwa kwakho ungakuthola ungakwenza ngombe umhlaba. Into lesisho lesikeshe. Kanti yasho ukuze la uthi ethe usomkhanga ndikhuluma ku-ethe so kusho uku-ethe kodwa umwazi ngempela mthandazele ukuze uNkulunkulu omkhulu omkhonzayo avele kuyena. Amen. Mina sekuhlala phansi ngizolana uNkulunkulu anibusise. Ngeke ngajahi igebengu. Sekuhlala phansi. Ngajahi igebengu. Sithe izobanjwa bashiya umphuleko inkosi bangabantu. Ngokubona ukuthi meyobantu uzibulala. Ngoba sengiyiso nje inkosi balanga ebese ngiyinkule ngigijima ngithi sangijoyina sengilandela siphethe ikhohla leba. So ukushuthi simazi umoya lo muntu kanjani usomhlaba phansi. Ngashiya umphuleko asamthola Nkosi ngoba ayizofa. Ikhona njalo. Ngoba ikhona lefuna umuntu athola isifundo. Hayi afe. Uma usathandela usifa isitha sakho sife. Lithi iBhayibheli udeka itafula ebusweni phambi kwesitha sakho. Ubani ozobona ukuthi uyaphila uma isitha sakho usefile. Izitha zakho kufanele ibone ukuthi lo muntu okuyena uyaphila sezijolile ngoba zazi ukuthi wena ukhoze ukuphila. Kodwa manje uzothatha uzofuna ishokhatha zife bese kwenzeka ngalo empeleni bese ifile uzongena. Amen. Ngominyaka la uzothatha into uthathe phambi. Ngominyaka la sasangihlela lapho la khona umtholo mfethu. Bantshontsha la kuneseshana ngentshontsha inkosi phakathi ngentshontsha bisho ngoba ntshontsha esenkosini ngentshontsha wabheka isikhosi thithe lapha athola ngathi rabbi welcome sesikhulile sishayiwe New ngajabula kila ngasahleka nokuyibamba ngesala ngathi ngathandaze senze ukuthi uwina weSouth Africa ufana uwina weSwatini wasini eyodwa thina. So namanje ke ngihlala phansi ngalelo ukuthi ayisikhulekele iSouth Africa. Akufanele siphume ngamaphusha. Ngasikhulekele singadumi ngamaphusha. Yazi kunomlando omkhulu website
ye-ad hoc commission wangala okhomentayo abantu kwenza izinto wena isothi loyilandelayo so ufika amasonto ayilandela amakomishini angalini kufanele sikhuleke ukuthi singabi izwe elidume ngamakomishini uNkulunkulu akasilungise nje silunge nje bazalwane egameni lenkosi kodwa-ke ngisekuloko ngicela into eyodwa ekholweni and ngifuna nodwa abantu njengoba funa ngithi kanti ikhuluma kokuhlala phansi kodwa mengasezokala kahle ngazokala into engicelayo ekholweni ngicela ikholwa uma libona isimo likhona lingathathi isandla thina sibona kusitha amasandla thina ukukhuleka ukuthi kwenzeke intando uma umzalwane usuthatha amasayidi usuphumile ekholweni ufanele uma ikholwa wenze njani ukhuleke isimo silunge ngoba nabo laba ingane zabantu okay ikholera khona ingane zabantu khona ihlobo zethu laba ongathi ukamuthatha usibeka lana wena ngisasuthathini isikolo usasibeka sitshela ukuthi angazi kanjalo yini ngoba lento engingena womuntu so njengekholwa indaba ukushesha ukuthi hey usibani khona vele ukuthi inkosi enzimenzi umsebenzi wakho ukuze singayitholi sabazalwane abangaqali ukuthi kanti impilo lethu yini hayi ndiwe mina ngibeka thetha abazalwane hayi sho kuphela wona la ngaba nje ingoba asikaze sibe esikhaleni senzini ingakho sesithi nje akuye eParliament akuye ama-MP azokwazi ukushumayisa lizobe njalo ngoba bahambe phambili akushumela ngizwe yeke uma bashumayisa ngabe phela bayiqoba ney'nkonzweni sikondleko sekuthiwa bayefana ukuthi abortion ababazi yini ubani nje osoba hayi ngokholwa osoba avuma abortion so sikhuleka lokho nje bazalwane ngiyacela singangeni ey'ntweni ezosihlaza ikakhulukazi ukwangena kwavela ukuthi ubishop wakho ukumende unational overseer wakho umsokhanda thina sesenkingeni songathi kumele thina kwenza lento manje asikho leyo thina asiba ama-passive entweni kwavele uhulumeni siyamdinga kodwa abebephambili abahlahla indlela thina silandele emuva kungabi thina ngathi siphambili bebephambili bona thina sithathe iy'nqumo ngento enabantu ababekelwe ukuthi ayithathe iy'nqumo zabo beyithandazile benemfomishini yonke yiloyo and ngiyazi abanye bayazikhonjini mina on behalf of abefundisi we distance ourselves from ama-position as-individual nizosebenzisa igama lebandla ngona ngisho manje ngiyasifikela nje ngoba ipolitiki iyafundwa ngokujulilanga sisiwami umunyampili eParliament uzokutshela ipolitiki iyafundwa mina ngazi mina ngihlala eniyekiyeze eParliament kodwa ngazi nje ubone ngihamba nje ngikhlebise ngiyazi ngoba sengiyise eParliament mina bekuyipolitician bekuyi-administrator so ngiyawukwazi umuntu kodwa nje ngibone nje le part ngabona ngibona ukuthi beyazipolitiki ngaphezu kwami angqondi uthixo soyenza ukuthi ake sithibeni khona into ama-social media abantu sebangejele phela manje ama-social media kuvumelekile ukurekhoda umuntu engazi kuvumelekile ngoba sokuphuma lokho ukuthi we-mutual consent sokukhulumela endloko kwalolonke so akuyona isayibanga leyo amen two ukuthi ngiyangifunda ukuthi uyawothisha ukuthi ngifuna imijeki sho manje bekelapha nje ebekulapho sho imijeki ongangeni lapho ngisho bona impela leyo nto zokufikela ngiyazi ukuthi abanye abangena kuma-social network abayizi spiritual kodwa abangena kuma-social network bayizela phambili bazalwane kufanele sihambisane ukuze lento ilunge
samsana kumkhuleka kumsizwe hayi semphambili ukuthula ngilipha thula kwami awucelani iqala kuwena ukwenzeni wena ngikupha mina ungakufundise phela noma ufundise phambili mawuthi ufuna ukusebenzisa ukusise amen.
Ngiyanibingelela ekuseni egameni likaJesu. Uthi lomhlabeleli libhala-ke na Jesu. Citha isikhathi sakho sonke usichithe naye. Na usichithe naye, uye uyakutshela, akutshele konke. Uthi lomhlabeleli etintweni tonke uda inzango yakhe. Bazalwane, sekusile ukusekuseni. Siyite ku-convention bazalwane. Eyathi imhlaka 5. Jesu usitambo yake
Africa ngibingelele ne-executive yalapha ekhaya bafundisi bonke omake mfundisi EWMB bantu labasha ngibingelele nasale esikoleni ngibingelele makedlami eceleni kwami kanye nomake Zondi egameni lenkosi Jesu Kristu. Bazalwane sibabili kanye singabe sibathathu kanye nomake Zondi ukhona bazalwane kepha-ke angeke akhone kuntalamini akasiye lolumile. Haleluya. Sibantu labasha bazalwane nabawa 2025 inkosi isigcinile, inkosi isibusisile. Akukho nokubi besingakubika, kepha siyafokota ekukhombeni kwenkosi uJesu Kristu. Bona akusikho mnanzi ukuthi uma ngabe kulahlekile umuntu omusha uvamisile lokuhamba ngokujwayele emsebenzini agijime uma aphuma ebuhoneni baNkulunkulu. Lithi-ke iBhayibheli uma ngabe umuntu sekukanjalo kudala ukuthi uma ngabe ufuna ukubonisa diqaphele nawe uma bona ukuthi uma usulanze yena bese nawe usuyaleleka leso sibiko lokusho ukuthi udzinga ukuhlakanipha nekuconza, udzinge namoya longcwele abe kanye nawe. Igama lenkosi malibongwe. Bazalwane si-FNB sibenayo ikhempu yonyaka babayi ngiphumelelayo kakhulu. Inani lami bengasiko ngaka bayangibonda nje kakhulu angade ngisibendeke ekhempini lokamasinga abazalwane lokusho ukuthi leaders ami abakubabulisi nawo kahle kodwa ngiyade ukuthi kukhulu bazalwane inkqubo yabo babhala from 5 bakanye babhala from 3 bese-ke kuba lukhonyana uma ngabe alubhala lelo phepha mande lokuthi namuhla abesesuka lana lebatiko umkhumbi wabo benda from 5. Sithemba ukuthi inkosi itasibusisela bona babe nabaphumelelabo noma alikho into emnanzi ukuthi sibe nebandla elifunzile uma umuntu ngeswela lwandi uyagubha nje agubhe ukuthi wandi lokho longasiko leqiniso. So siyathi ngasimandla ukuthi sitholakale sinelwandi egameni lenkosi uJesu Kristu. Emagama lengawapha i-VND unana litholakala kubase-Korinte bekuqala 15 verse 33 lithi ningayengeki bangani lababi bonakalisa simile besihle. Leli verse leli ibhesi lejwayelekile but lithi ningayengeki uma sivamisile lokuthi masihamba nebangani bethu lola kwendaba sefuna ngeke ngikwete never lelinye igama lengifundeka ukuthi ukuhloniphe. Ngike ngatshela nomunye athi umuntu lo sizisiwe ivo letinjena utigwema kanjani ethi hayi umuntu lo sizisiwe awele esoneni kepha ivo lefundeka yempilo umuntu lo sizisiwe ukuthi always inyawo takhe lihlala ligqokile tilungele ukuthi ibalele. Akukho lapho khona ungeke nguwele khona esonweni as long as umuntu sonke esono sithi asidalele nje ukuthi sifune yena umuntu. So lokhu mtoka ukuthi usibalekele uma ngabe siphi sibalekele uma lithi lelivesi ungayengeke uma lokuyenzeka kwakho bona uthembe emandla akho kanti emandla akho angeke akufikise nzawo lekwati wakho angeke sikufikise nzawo lokumtokwa ukuthi ubaleke. Lithi lana bangani lababi bonakalisa similo lesihle. Ubani-ke sihamba nabo bavamisile ukuthi basi-understande nawe nje umngani wakho uyamu-understand. Uma safundeka kuthenteni nomkhuba yakhe utawumela nje uyamu-understanda uyini ungumngani wakho. Uma ngibuka nalivi lethi uNkulunkulu balithanda live kakhulu waziwanikela ngenkonzana yakhe
ngiyivozana yaNkulunkulu ngibona inhliziyo yaNkulunkulu inesihawu inebubele yathi uma ngabe uthatha ivo njena uNkulunkulu ukuthi uyigubhise uyafika nje ethuba ukuthi usilokhu ngiyakuthatha mina sokoni ngazi ukuthi ungamfaka lapha emgodini phamane ngiyakuthatha asengimnika ichance Nkosi yami ngiyamthanda asengimnika ichance kepha kuba khona linye lemalanga lapho khona akuyekelela khona lapho khona bese soyakhala lapho soyadisola lokusho ukuthi bangani labanye lesihamba nabo angeke bakutshele ukuthi la khona maye kubuhlungu but nje kuyawubizayo into lemvulelo uyibone kanye uma ngabe bomgwemile umbona ukuthi yathunga noma ngasasi kahle so into nje ungcono ukuthi kuphume kuyo letinye timbo-ke letingumkhuba awuzingi ukuthi umuntu umnike ukuze atende but lokuthi uyatenda la eceleni kwakhe omungakushiya la noma mangashiya nje liglasi lami lana elinelwayini bese ngizithengayo ngihlale nikwenda vele uma kusathi kuthe yaqala imbovo yakho yabeka ukuthi hayi mani asekuve uma kusabuya lapha kancane nje isipho sokuqalile angeke akunike athithatha akusiyimvama kakhulu uthakunike lokusho ukuthi the time uhamba naloyo muntu loyo losongasibo kahle udifaka kuphi ebhodini lenkulu ungcono ukuthi inyawo takho ihlale tilungele ukuthi wenze njani ubaleka uphephisa impilo yakho uphephisa ukukholwa kwakho utigcina wena umfana kaNkulunkulu lo njani lohlanzekile lokusho ukuthi ngabasho lokusho ukuthi lokhu nje sesicethile ethi labanye etikolweni labanye basasetikolweni nangu-December uyavala tikolwa tisheshe tivale futhi uma ngabe ungakicaphele imvulo mosha sitakuswela uma ngabe singakusweli ngekuthi awukho lapho khoneni baNkulunkulu utawuhamba sithi asinakuthatha emhlabeni ngalele kusitsheliwe kunekukhala nekugedla bonatiyo ungasho ukuthi maye kunako olukhuni but ngale ungafisi kuyenzaweni longayadi sikhalile sicebi sakhala ukuthi awumane wenye umunyu Nkosi yami mane umunyu lokusho ukuthi ngale la kukhona kuwakhona akusiyo indzawo enhle khona sihlangane ngemvo leyinye sibafana baNkulunkulu ukukholwa nekusindiswa lokusho ukuthi ezisisahlangene sibazalwane azidingeni ukukholwa kwethu ungiko lokuhlanzekile Inkosi emusa ngiyawutshela nje batawusuka chorus bese sesiyasuka ivakeli nto yasekhaya ekhaya City of
Hallelujah. 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 Ihlasele bazalwane impi yemkhuhlane. Kodwa ke nje akumphikisi sathane. Langifika la bengithi ngawubona umhlobo wami lesibambisene kanye naye ede la athoyenda just leyo presentation. Abathi ngiyamfuna nalakhona kumthola siyambonga uNkulunkulu ngivusele babe bishop vusele nakumake lebelu sibonke bethi mfuta uNkulunkulu praise him hallelujah lele tikomati ekhathi hallelujah hallelujah bomake bonke nalabasha ngiyababingelela egameni lika Jesu hallelujah muhle uNkulunkulu uyasithandza bazalwane noma simo singaphikisa kodwa uthando lwaNkulunkulu lumile imihla nemalanga luyasisekela hallelujah hallelujah akabe ngacela Nkosi yami lapho kutotobeka ogogo hallelujah kodwa nje bebela atokoyela abathatha hayi tikhona tikomati naSiswati hallelujah bakhona bobahlala ngekhaya ubahlala ngekhaya kunamakhaya esihlala kuwo hallelujah sisiloma simo shaya bathi isikhona lekwethembile lemnyilitisako naseyihusha imimoya yasithani hallelujah abekela mthatha mfake kulekhaya angakawethembi nami ngethembele siyabacela bobake basukume bazalwane sukubani bobake hallelujah Ivangeli into yasekhayane ekhaya esulwini Ivangeli ekhaya esulwini Ivangeli into Jesus. Toy. Bonke bazalwane.
Hayi banalwayo. Manje sebesathenge angiyazi uNkulunkulu haleluya amathi ke hazwa ubuya haleluya oh someone jamila Sembasa, where did you come from Gehazi? What do you come from? Hallelujah. Siyabonga basilwane, siyabonga Tikhomati. Libuthole imqoka leli bathandekayo. Tisika emakhaya. Pillars lawa. Hallelujah. Labagama bayenti. Nemabe switch usilaka. Hallelujah. Watripa wona nje. Konakele ekhaya. Boko uyibuke imeni switch yagesi. Uma izilile nje. Triphile. Uma indlu sikunuka hallelujah. Kunjalo ke nakunyatheleke make. Suke konakele ekhaya. Konakele ihloko kubabe. Konakele nabantu affect nje thibethileke. Nebantwana hallelujah. Ngisho esikoleni lo mntwana kubonakala lula. Nangabe khona lo mabi kahle kuphi ekhaya haleluya. Siyasebenza ke bazalwane sinalo mahlala ngekhaya ngoba bahlala ngekhaya lapho noma kukhunda yakho bahlala kulamakhaya kuthi wena ngoba ungethemba haleluya. Inza kufanele uqale kahle le
ebusheni nangena la nakhuluma nje ngalomfishane emprofeti Ezekiel. Haleluya. Lothi haleluya, sandla saJehova sasisemthweni isihloko yami, wangihola wangiholela esigodini semathambo lomile. Haleluya. Kuyenteka athi uyaphuma umntwana uya emendweni. Haleluya. Labasike sizulu uyogana. Athi ufika kuleli khaya akhanze mathambo lomile lase kwa. Haleluya. Amangalothi uvelelwa yini la, asathi uyahlambisa ubanika tipho eve kuluka ishiqa nje ekhaya. Amangalothi lamashiqa ndawathi kuleli khaya le, kodwa ngoba kunesandla lesisethi kwakhe. Haleluya. uNkulunkulu Ezekiel la mathambo yawabona yini, siyawabona Nkosi. Awutshela angaphila imvelo eyakuthibuke Nkosi, akufanele sambe ngokwethu ukuhlakanipha bomalo ayisibabe uNkulunkulu kwathi wena kuthi ukufakeleni la nami ngethembe wena. Haleluya. Thembekile ke uNkulunkulu, nawe nawuthembeka kuye. Haleluya. Uthi hayi ngoba into prophet akulamathambo ukufaka kulekhale emahedeni, ngoba lokukhale emahedeni emathambo lomile lawo. Haleluya. Akukhondisa nakabi kawuthembele usimakathe akusidi. Haleluya. Uthi prophet akulamathambo baprofethi kathi labo bazalwane, umntasa prophet njalo athanze umuntu lambona kahle akamthanze baba, kodwa kuyabida usinkambo yakhe alidlele ithamboneli lelomile lize lihawukele kuNkulunkulu akubani kuNkulunkulu. Prophet akulamathambo yabhala walalela livula kuNkulunkulu wa prophet akulamathambo basuka thambo esandleni leleta kulelinye ahlangana mfathi mahlanganisa bazalwane. Haleluya. Niye nalomngane wakhe uthi yabona umkami angifuni nje lapha la antigezephi. Haleluya. Asivani la antigezephi bese kuvumele tu kanti phela ungavani kwabona antigezephi abengekho yena kufanele atofeze nje ini la inkonzo yakhe ebufathi abuye emathambo abuthanda. Haleluya. Bashoda ukuthi kulenyama waphinze waprofeti akathina umfathi prophet bazalwane uthandaza angakhawuli ngalesikhathi uthandaza indimi yethu njeke lebezentile lonyaka beyithi thandaza ungayekeli, ngoba kusemthandazweni lapho siqotshela khona, usekuthobekele lapho siqotshela khona, usekumhlonipheni uNkulunkulu lapho siqotshela khona. Qhubeka wathandaza lo mprofeti waNkulunkulu. Kodwa sikushoda ini umphefumulo simfate mahlanganisa yokuhlanganisa umndeni, angabi nandzaba kuthiwa angahikabani ngoba kunjani kuthi ungakhamze batonzana akusiko bakho bazondana ungekho wawungakefika kodwa nje uqhubeka inkonzo yakho letha abantu bahlanganise. Siyambonga uNkulunkulu useyawuqhubeka sonke bomake bami. Haleluya. Wethembekile ulongile umele usilokuhle uludodolo lwethu lemihlanga emihle asethembele kuye awuzola emzini bendlela. Haleluya. uNkulunkulu wemosa ayosiza umuntu nje munye bese ikhona indawo emthimeni omkhulu siyathola bazalwane ebukhosini siyathola uNkulunkulu siyathola
Hallelujah. Hallelujah. Oh, bazalwane. Ngenxa yesikhathi angikale ngibingelele. Babe Bishop, Mage Bishop. Nationally, Babe Kumbi, Mage Kumbi. Egameni lika Jesu ngiyanibingelela babe nonke. Amen. Bingelele Bomage, Bingelele, Bobabe, Ikemba Kakitioni. Bingelele manja lonke egameni lika Jesu. Ngenxa yesikhathi babe ebese siyaphuthuma ekseni asisakhona ukwenza lutho kodwa nje sesikhona ngiyabona lokunyaka ubheka noma ngiyadojeka amadoda asingaka angisawaboni thathweni noma sayekulala ngiyamangala ukuthi inkemba isenyo lento siyadojeka. Haleluya. Amadoda wabuye obaba babuye umani bobaba ngiyabona nje ngathi idelekile noma kanti kuteleka obaba basathi kuteleka kuyani bobaba. Haleluya. Haleluya. Phela ndobu ithi bakafishane babe wami ngenxa yesikhathi nali bandla lakho babe inkemba kaGideon le libandla likhona lapho lelibambele wena babe emsebenzini wonke lokhona bandla leli libambele wena ukuthi saqhubeka umsebenzi wakho ube malula babe ungakhona ukuthi ugijimele nale kodwa ukhona nokuthuma ukuthi nalapho ibambeni ukuze sibe munye sikhona babe siwendile umsebenzi nakulomnyaka sibe nayo inkonzo yecamp yethu yamadoda lapho sihlangene khona ukukhonjiswana noma kufundiswana ukuthi ikhaya liphathwa kanjani noma isimo sokuphila nje kuphila kanjani ngoba amadoda la khonela ukuthi enze umsebenzi ekhaya angabi inhlulo ekhaya. Ngicela nje ukhontana verse kafishane babe incwadi yaExodus chapter 7 verse 1 na 2 ufundele babe shabani Sibahathe wakhuluma kuMose wathi buka la wena ngitakwenda ufane naNkulunkulu uvalo Aaron abe umprofeti wakho. Haleluya. Wena utawutshela Aaron wone lembuya lengako yena-ke utabe sewutshela Faro ukuthi akhulule isive sami ema-Israyeli siphume eveni lakho. Haleluya. Haleluya. Ngilandela amagama bafundisi, ngilandela amagama Bishop ukuthi uNkulunkulu ukhuluma lamagama ngelila ngotshela Moses uthi wena Moses buka la thanda lamagama buka uthi ke nyoba sengiyakwenza ube yini ufanane naNkulunkulu. Amanye amagama sinikwe lamandla ebuNkulunkulu, sinikwa uNkulunkulu lamandla
ebunkulunkulu ngenxa yokuthi sibuke yena sibe ngamadoda lavikela nanaba bomake balala singabi namadoda labulala bomake asilo lolo hlobo kodwa sinikwa amandla okuvikela labo make lamandla lesinawo nangeqhepha lesinalo ekuvikela naba bomake lesinabo akusibo bokulala kodwa sibevikela ngithi ngalawo magama babe bishophi wasiyami ibandla lakho silwa nalawo magama naleyo ndlela ukuthi asibe bavikeli singabi ngokulala indoda ayenze njalo ivikele egameni likaJesu cela babe ngabelelele abantu abadala babili sinekwaya bonke bebafika lapha ngiyabonga ke bomazama nonke bangithithile nami phakathi kwethu lekufundisa masimoya tasididela abazali engameni enkosi sinekwaya kubaba kamelana abantu basengamnika swangijikela abazalwane nami ukunena phakamsasana kuyakulena Law sisters in Mamomade. Babe Shama, Uma, Benga Fun Babe Shama, I was able to tell about the Zeruna study. Babe Sing. Ona Nasimisha Lindana Bazala. Ukubala Staya. Bahawali Agung Kunjoa Inanawi Inanawa Yesus Bahawali Bahawali Inanawi Rasulullah
Hallelujah. 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 Siyabonga bazalwane. Siyabonga bazalwane. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga. Umkhuleko. Onamandla. Uma sikhulela. Egameni likaJesu sihlabana lokuthandazela athandazele ubuholi bonke egameni likaJesu ngababuholi belibandla ngababuholi belive ngababuholi bahulumende egameni likaJesu ukhona incwadi yaNkulunkulu mange visi sithole egameni likaJesu bese sibona lo uthandazela uthula athandazele nebunye egameni likaJesu umfundisi Mthembu egameni likaJesu waseJozini egameni likaJesu udala sebakhona lo uthandazela ema students egameni likaJesu umfundisi Simamani Mthuzuma egameni likaJesu bese ba lo uthandazela labagulako egameni likaJesu umshumayeli ehlophe egameni likaJesu egameni likaJesu umshumayeli ehlophe egameni likaJesu wasehlambeni egameni likaJesu lawufela tonke letinye uNkulunkulu letinye uNkulunkulu ditawuta nembili bazalwane ushiyelwa netigaba egameni likaJesu ngisebekala kodwa uthandazela buholi bonke buholi bandla buholi belive buholi babohulumende egameni likaJesu incwadi yaNkulunkulu mange visithole egameni likaJesu kuyadinga incwadi yaNkulunkulu kuyadinga incwadi yaNkulunkulu into nembili egameni likaJesu. Egameni likaJesu ngiyabuzela kumababe bishop namake nesinamake bafundisi bonke libandla lonke egameni likaJesu ngibekuda uhola lomthandazo. Haleluya. Ngicabanga ukuthi awusiwa individual wethu sonke ukuthi siwuthandaze. Amen. Nawukhona incwadi Hezekiya. Haleluya. Ibida umholi ithi ngumlindi. Haleluya bazalwane. Ngicela ukufunda chapter 2 Hezekiya. Ngicela kuverse 1 ngifike ku 8.
wakhuluma kimi wathi isitaba sakho nasithi kubika abayenzeke uNkulunkulu ukuthi ade uba ngumprofeti. Wakhuluma kimi wathi wathane umuntu sukuma ube ngetinyawo takho ngitawukhuluma nawe. Wathi asakhuluma moya wangena kimi wangisukumisa ngema ngetinyawo tami ngamuva khuluma kimi wathi wathane umuntu ngikuthumela kuma Israyeli sivele sihlubukako nalesi ngihlubukile. Bona naMoyise solomane bangihlubuka kuze kube kulamhla. Lesivele ngikuthumela kuso sinengane enhloko lelikhuni. Khuluma kuso uthi naku lokushiwo inkosi simakathe ngoba bakulalela noma bakulaleli ngoba phela bayindlulele ngane. Kodwa uyawukwati kodwa bayakwati ukuthi bekunemprofeti emkhathini wakho. Wena ke ndodana yomuntu ungabesabi ngisho nemali akho. Ungesabi ngisho nomedi kaQadani eManyeva sekukuntungekile. Yebo noma sewuhlala emkhathini wabofetela. Ungabesabi lokho labatakusho futhi ungasajiswa ngibo lide noma bayindlule ngilubukako. Haleluya bazalwane. Bangwele enhlitweni yami kuhleli kakhulu lendaba yemaholi. Amen. Lokuthi akusiko easy. Haleluya. Kuhola ngoba uhola abantu naba labachazwa uNkulunkulu ngaphasi. Haleluya. Kuthi abantu banenhloko lelikhuni. Amen. Kenda ngibuzisa kulombhali nakathi alenyela ngawakhuluma wathi ngukhethile Ezeliya uthi ube ngumprofeti kulesizwe sama-Israyeli. Wathi nakakhuluma uNkulunkulu wasukuma wathatha action. Haleluya. Waze akakhuluma uNkulunkulu wangena moya waNkulunkulu kuye. Haleluya bazalwane. Ngiyacela ukuthi sathandaza simcele moyeni. Haleluya. Ngoba ngeke ukhona khona ngemandla akho. Akuyike ukuthi uyakhona ngoba khona. Haleluya. Simcele moyeni ukuthi Nkosi sethwale iBhayibheli lithi ingadi yalabantu nasingalikhuluma iqiniso isetike emahlombe ethu. Haleluya bazalwane. La ingadi lesetike emahlombe ethu. Asasicela nomusa uNkulunkulu bazalwane. Ungumholi ebandeni, ungumholi ekhaya. Ungumholi esigodini, umholi emsebenzini. Haleluya. Nasomukele Jesu wena sowuvula indlela balandele wena. Haleluya. La ungekho khona isolution wena soyisolution. Haleluya. Let's cry to God bazalwane lokuthi nasikhuluma umoya khuluma kuvakala. Haleluya. Moya wakumesaba uNkulunkulu sithandazele kungcwele. Haleluya. Lempini kuze nabantu abasilandelako babengcwele uthi imani ngcwele ngoba nathi sikamubi empeleni sibuke kuJesu. Uthi bangcwele ngoba ngcwele. Haleluya bazalwane.
lethemba kanjengakubo. uNkulunkulu olithemba lethu ungethe wethu webhaka. uNkulunkulu wethu nomwele sibuka ngesibele ekuseni kodwa ke muntu sibuka ngesibele sifuna wena sibonela ngale kuphila. uNkulunkulu wethu nomwele wena uyasekelana, wena uyasitana, wena ubabhala ngesandla. uNkulunkulu wethu nomwele moya wenhlakanipho, moya lovusa Jesu kulabafile. Babe wethu nomwele ibalapho mosinamaholi bakhotshweni weNkulunkulu wasezulwini ngoba bethemba ngosikunempilo. uNkulunkulu wethu nomwele lekufuna batibone Nkosi hayi ngemehlo enyama, ngemehlo moya. uNkulunkulu wethu nomwele wena uhambe neJohane, wahamba naye wabhala kibo ngemehlo enyama kuthiwe uNkulunkulu nomwele wabona umhlaba nomusha nelizulu nelifa, wabona nyuzizo khona ziyapheleza kusele. Siwona moyeni, siwona mandaleko, siwona wena nomzala wezinsuku bathatha kwakulahle ubafake kahle. uNkulunkulu wethu nomwele angeke Nkosi bakhone bamoya bebathise. uNkulunkulu wethu nomwele ululela moya wakho. uNkulunkulu nomwele ngameni kaJesu. uNkulunkulu wethu nomangalisabo nabafundisi bethu. uNkulunkulu wethu nomwele naNkosi nomamo babe wethu lothembekile, babe wethu lomangalisabo sikilela moya lonemandla lonamekisa kibo nabo basekatimakaze sikilela umlilo, sikilela umlilo abekade wabo wabasiza naNkulunkulu uthandekile umelusi lomuhle lothela phila uNkulunkulu wethu nomwele usebakhona kuthelanile uthi isikhathi sibe. Siyabonga Nkosi ethembekile, thina Nkosi ngamunye nangamunye lolu hlelo Nkosi njengekuhlela kwakho bagcina bafile ngegama likaJesu Kristu. Yeah.
11 kuthiwe sizokhuleka kanye kanye bazalwane sikhulekelele ukuthula kanye nokunye bebandla. Ngicela ukuthobeka ngibingelele esikhathini esincane nje abaphathi, baba wethu Bishop nomama wethu, baba national nomama, inceku zenkosi zonke nazo zonke izisebenzi zombuso kaNkulunkulu, ngiyabingelela egameni likaJesu. uJesu ingakhathazeka ngayo kakhulu lapha yana encwadini kaJohane 17, wakhathazeka ngokunye uma ezohamba emhlabeni ashiya abafundi. Uthi-ke angisekho ezweni mina, basezweni bona, mina ngiza kuwe, babongcwele bagcine egameni lakho, labo ngiphe bona ukuze babe munye njengathi. Ubunye buholunye lweyimpawu noma i-pin code evuleni ibandla ukuxhumana nezulu noma noNkulunkulu. Uma kuke kwalahleka ubunye ebandleni, kusho ukuthi ibandla liyadisconnecta kuJesu, ngoba uJesu noyise babunye. Futhi uJesu wazi ukuthi uma sekunokuhlukana ebandleni, yiyo lena eyaxoshisa uSathane ezulwini, ngoba wadala i-disorder ezulwini kwasekulahleka ubunye. uJesu ingozi yokuphela kobunye ebandleni lakhe, iyona nto owayikhulekela waze washo kuyo le ncwadi kaJohane. uJesu ukhuluma kakhulu kule ncwadi ngobunye kanye nokuthula okudalwa umoya oyingcwele ocommon kuyo yonke inhliziyo yomntwana kaNkulunkulu. Uthi-ke ngikhulekela ukuthi babe munye njengathi. Kusho ukuthi ibandla line-task yokuthi noma ngabe kwenzakalani, kodwa libulwele ubunye, ngoba ubunye ibona obenza ibandla lifuze uKristu noma lifuze ubuthathu kaNkulunkulu. Mase kunokuhlukana ebandleni ukuxhumana noNkulunkulu kusuke kungasekho sekuqhamukile. Kuthiwe nokuthula. Uma ubuka laphaya kwabaseFilipi ngofundile selilodwa, ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke iy'celo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Usevele uthi ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza inhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Ukuthula kuhlala enhliziyweni. Uma inhliziyo inomsindo, uma inhliziyo inokuxokozela, uma inhliziyo inempi, uma kunokubukana kabi ebandleni, uma kunokusolana, uma kunokubhekana, ukuthula ngeke kube khona, ngoba leyo nhliziyo inempi. Ithi mayibheka omunye yenyanya. Ingakho uJesu wayigcizelela futhi kuMathewu wathi kusisiwe nenhliziyo ehlanzekileyo, ngoba uJesu akakhonzwa ngamehlo nangamazwi, kodwa uJesu ukhonzwa ngenhliziyo enokuthula. Ingakho uma inhliziyo ikulahla umfana kaNkulunkulu, ukuthula akubi khona. Kanti ukuthula kuyahambisana nobunye. Kukho
omunye nomunye maulwa nomzalwane wakho inhliziyo yakho ingamthandi inhliziyo yakho ingaxhumani naye umunye ngeke kube khona ngoba kusuthi kunokulwa la kunomoya wokulwa ebandleni noma umoya wesiphithiphithi noma wesaba kuthiwa ngelinye ilanga uJesu wafika abafundi behlangene besaba abaJuda babona uJesu esephakathi kwenu wathi ukuthula makube kini ngoba kakhonzeki uNkulunkulu uma ukuthula kungekho ngaphambi kokuthi ukuthula kube semhlabeni kufanele kuqale ebandleni likaNkulunkulu khona izinto esingeke siyithandazele kukhona izinto ey'ngeke zisihluphe ebandleni likaNkulunkulu uma libuswa ubunye obuphekezelwa ukuthula lezi zinto zombili zivula izulu zivulela ibandla izulu ingakho uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyabalandela abakholwayo zibalandela ngoba benenhliziyo enokuthula futhi bemunye asikhulekele lebangcwele ngoba angeke sikhumane noJesu umishoda le ebandleni uma kushoda ubunye kunokusolana kunokugxekana kunokubukana kabi uJesu akahlali lapho benze uNkulunkulu babengcwele njengathi babemunye njengathi uthi babemunye njengathi futhi uNkulunkulu uyise uNkulunkulu indodana uNkulunkulu umoya oyingcwele bamunye into ngeke ukwazi ukuyihlukanisa uJesu lindele ibandla libe njalo uma ibandla lingebe njalo alisamfuzanga uKristu Jesu selihlukene okuyi-elementi yokungakholwa okuyi-elementi kaSathane ukuhlukana ebandleni ngeke liyiserve ipurpose kaNkulunkulu uma ibandla selihlukene masiphuma abagcwele siya emabranchini siya eSouth Africa siya kuma-branch onke aseSwaziland siya eGauteng siya kuyo yonke indawo let us preach peace emabandleni esikuwona let us preach unity in the church of Christ ngoba uma zingekho lezi zinto ibandla ngeke liphile ibandla liyoba ney'nkinga ebengafanele libe nazo abe siyokhala kuNkulunkulu zikhona izimpi ziyasihlupha nawe uyayazi yakho ukhona nje ongamthandi la uyakubona ukuthi awunakho ukuthula naye ake siyokhala kuNkulunkulu ngoba kuyoba ibandla lenzi khona uma lingenakho ukuthula futhi lingemunye khona izinto ey'ngeke zenzeke liyothi maliza uNkulunkulu eligeja abona ukuthi kunesiphithiphithi ukuthula kukho ubunye bandlela kukho bese kuba khona izinto ey'ngenzeki kahle sizokhuleka bazalwane sithi alikho igama elihle njengalokanye nje bese siyakhuleka sonke sicela uNkulunkulu asiphe ukuthula uNkulunkulu asiphe ubunye ebandleni igama leNkosi liyo See
ukuthi ningabafundi bami uma nithandana siphele lothando okhulume ngalo Nkosi kule ndawo siyabahlulela futhi ngalo sibe phambi kwesihlalo somkhosi ukuthi izwi lakho lakhuluma kodwa sizame salalela silekelele Nkosi Jesu siphele ngokuhle siphele ngokuthula emhlizweni egama lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Amen. Bazalwane, ngiyalibingelela ekuseni egameni leNkosi yethu Jesu. Ngibingelela ubaba wapha Bishop, Bishop, ngibingelela ubaba National noma National. Ngibingelele abefundisi bonke omama nabebefundisi ababhakela abashumayeli nayikupho zonke inhlaka zebandla ikaNkulunkulu. Ngibingelele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kimi labathandekayo ukuzokhuleka ikhulekela abantwana bethu malonke igama leNkosi njengoba kuyilesi sikhathi lebala malonke igama leNkosi abethu abantwana mabongo inkosi yomsindisi umntwana kamakhelwane owakho amen okadadewenu kabani owakho malonke igama leNkosi ingakho similapha uNkulunkulu akangenelele abe kunye nabo abantwana besazobhala malonke igama leNkosi. Ngizofunda nje ivesi elilodwa abathandekayo ngoba ene yonke into malonke igama leNkosi ihamba nezwi amen. uNkulunkulu wasimphisa ngencwadi yakhe igama leNkosi ukuba nabafana uhlobo lesimo amen. Kodwa mawubuyela kuyena ubona indlela ihambeka malonke igama leNkosi nabonke labantwana bazalwane sisazosoka inqondo yabo ney'nhliziyo zabo egazini likaJesu Kristu ukuthi mabezobhala amen isizwe sethu lesi sakusasa ibandla lethu leli lakusasa amen. Ibandla elingabe nabo abasha amen abafundisekile amen ifana lengekho ngoba uyazi ukuthi ayikhiphe landela ngemuva. Kodwa mawubona abantwana besimama malonke igama leNkosi kuba khona intokozo nenjabulo ngoba uyazi ukuthi ibandla likhona nesizwe sikhona malonke igama leNkosi. Cela ufunde ivesi elilodwa nje la encwadini yeZaga amen. Isahluko sakhona lesika-4 ifundeka kanje uvesi 23 uthi phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila kwakho amen. Ey'ntweni zonke zikhona umhlaba umuhle